keluhan angkut PSA sana di tanjakan Bukit Gandum. Oh, ini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana berada lagi di channel Kampung Kito. Ini edisi hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Ini ada beberapa truk keluhan yang angkut PSA sana untuk Jalan Baru Morelan Panjang, tepatnya untuk tanjakan rest area 2 yang mana sebelumnya udah ada PSP, sekarang PSA nya sana. Agak nangis, truknya nanjak sana. Lanjut. Jauh deh bawah. Tanjakan sebelum Engkolan di puncak Bukit Gandum sana. Ini memang tanjakan agak syahdu, jadi mobil dengan muatan berat atau truk muatan berat agak nangis loh nanjak di sini sana.
penambahan BSA dan perbaikan bahu jalannya sana, untuk penjemputan bahu jalan di puncak Bukit Gandum. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Lanjut. Lanjutkan ke arah Kadistar Mudo sana, ke Anak Ayin. Udah BSA di sana. Ini ada di tanjakan rest area 2. Jadi makin padat. Pembuatan parit miringnya di pos covernya sana. Lah ngopi, Pak? Wah. Pak Bang gitu kalau 2 kali biasa ngopi sama Zeko. Oh, lah 3 kali lah ya kan ya udah. Langsung ke tanjakan rest area 3 dan menuju ke Kayu Duo sana. Alhamdulillah jalannya udah padat di sana. Cuma memang masih agak tinggi juga, yang belum terbiasa memang agak kaget juga nanjak di sini. Tapi insya Allah aman sana dan harus ekstra hati-hati. Sampai di puncak ini masih aman sana. Bisa ini di tanjakan Kayu Duo sana kita hanya bisa sampai sini karena ini udah makin turun lagi. Ini tanjakan dari bawah Mbak, tidak terlalu tinggi sana nih. Dan ini udah dipangkas lagi, udah dari kemarin udah turun lagi sekitar 1 meter nih sana. Dan di Kayu Besar tuh, yang pohon besar tuh sana masih breaker masih sedang beroperasi di sana. Dan ini memang bagian di sini batu banyak sana nih. Ini dulu tanjakan Kayu Duo yang banyak yang jatuh di sini ketika nanjak, yang cukup curam. Ini di bawahnya batu semua nih sana. Dan insya Allah kemungkinan akhir Agustus ini mungkin udah lebih landai deh gitu turun sana. Ini akan jauh turunnya ke bawah. Karena kalau dihitung dari puncak, kalau nggak salah itu sekitar ke bawahnya sekitar 40 meter. Jadi sampai di bawah sana dan sampai itu masih turun lagi. Jadi nanti sama nanjak dikit dari bawah, cuma dari rest area 2 akan hanya nanjak dikit saja ke bagian sini.
Base A Pak Ji, base A. Rest area 2 tuh. Ini base A untuk rest area 2 sana. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.